namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namthi ta khayela Benin president, of course, and then ta khayela mhaka ya Philani versus Gagash. So no loko mpfuka namuntlha kuma ku Benin president yi le ku trendeni man. So a hi ngheneni ka account ya Edma Table as you can see loko fika hi scrolla fika kuma ku ku na post lama swa content a ndzi na mhaka ngopfu na swona, of course leswi swi nga tsariwa la mina na mhaka ngopfu na picture leyi nga la swi ri ku fika hi pfula laha swona ku hey ndhawu leyi ku na 4 ti-quantum 1 2 3 and 4 loko va hi kha hi langutisa laha swona ku na vanhu va nga ku fambafambeni kwala everywhere ku ngheniweni and stuff like that. There's a lot of people here leswi swi tisaka mina ku a swi loko Benin president yi nga va yi bohe kule ngopfu wani vula tano mi nga ma hleketa hosi ngove loko yi khansela timhaka ta fish yi fike yi kombisa ku hey vanhu se a va ta va fika va cela swilo le muti wa yona lesi a yi nga ha ri ku swi laveni mara president Mayengani a swi vona ku tshama kha ku yetela vanhu se swi tisa ti-question ku hey yo tshemba yini na hikuva I mean like normally loko a ko munhu wa normal a ni tshembi ka ta pfumela. So swi komba ku president Mayengani yi nga va yi bohe kule ngopfu a yi chavi nchumu because vanhu va tele va jealous a hi hinkwavo vanhu lava va hi rhandzaka president Mayengani mi nga kuma ku va kha va ya leswi ma kuma ku un'wana a fika ya lafa tlha fika cela swilo so swi komba ku yi ti tshembe ngopfu hikuva swi tivi khale vanhu va kha va ya mara la se ku setiwe a record a swi nge tshama swi humelela hi swi vona leswi va tele ngopfu vanhu lava ti-quantum ta 4 guys, which means it's approximately around 60 people lava a va ri la somewhere around there or 60 something, it depends on many factors, or 50 kwalahi to from 55 to 60 something vanhu lava va ri la. So hey hayi na respect president Mayengani yi tshembe ngopfu hayi yi bohe kule yeah, of course I understand ya ka beef ya manager Philani na Gagash. Yeah, as you can see like account ya Philani, of course this beef yi entertainment based ku na tin'wana ti-beef mixolo kwala ku va ya entertainment as you can see. So fike hi vona Philani a fika tsala ku loko mi nga lavi hi bomba vulani kunene how come mi rhungela Greater Gagash mafayiduku ivi mi ku you got no problem as long as he look like Machangani bag ni twa ku vava Zande Philani mina as you can see. So a swona Gagash i na drip ya yena la leyi drip ya kona yi fana ku na Machangani bag ta vekela Machangani bag on the side ye drip ya yena ku la ntisi yi nga va yi durha hi ta hi kha hi cheka ti-price of course mara swi fana loko ambale Machangani bag even then Machangani bag leyi va fika va vekela logo la ya la cost kwala as you can see vona yi fana ngopfu futhi na mbed walowo hi nga wu vekela kwalana as you can see there is the same my one I vekele side by side mashoko fana loko ambale na Machangani bag as you can see. So a hi yeleni ka Gagash ya vona ti-price ta kona of course. Yeah, so as you can see ta fika hi pfula ka this post ku na video ni nga yi vona of course a kha hi komba ti-price. So hi leyi video ya kona a kha a kombisa ku tifayiduku leti hi tihomu timbirhi na marhole ya tona as you can see. So let's open. Swi ta twa munhu loko a twa ku xurha a ta ku bvonyo tifaduku ta Gagash jacket 6 topo leri yoxe 6895 jacket lexiwa price ya xiwani twisisi ku yi nga ri kona la. Okay, is this one mara yi ta maketiwanga I don't know mara 2 block and then la ya ka trouser 3 something i buruku leri and then swi ri swinharhu hi leyi price ya kona swi ri swinharhu munhu a ta fika a mi fuchela kwala 11256 ko kuna xilipi xi nga kona hi lexi xilipi la hi kota ku languta those prices here kambe ya zuma Facebook I think ya zuma so hi leswi la the price total price leti nga la so sure it's expensive 11,256 in total ko ku na discount and stuff like that mara swona ku trouser leyi costed 3,055 rent 0.50 cent and then jacket as you can see there 6,205 rand and 50 cent and then that in an sure la costa leather should cost 1,995 ku nga ku ri xibegani xiya hayi wa durha misa lo ayona is expensive mara it does not check out the fact ku ambale marketing and then a tlhabana hi ntangu leyi hayi a bini yona is expensive na ntangu kambe yi ntangu yaleyo no hi swi tiva tivile leswa ti-fashion a hi na mali ya swona u ni yi cheka ntangu leyi it's easy ku yi komba la so obviously the original one swa ku leyi nga ka leyo swa ku vo ma 11 point something so hi nga vula kwala ka bracket ya kwala ka between 10,000 and 13,000 yeah it's expensive, it's not cheap.
Swi kahle swinene. Loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe because ka next video hi ta hi kha hi tisa video clip ya Gagash loko a ri karhi a responda ka timhaka ta Philani to va a n'wi bifini timhaka ta that attire of course yo fana Machangani bag.